Hayi siyabonga kwaba ka-TV. Cha, sisemsebenzini kaShembe onyazi owasikhuthaza konke siwenze. Akukho-ke esikwenzakho ngokuhlakani kwethu. Kodwa nje konke esikwenzakho kuwumthandazo wonyazi ngoba noma sizowenza umsebenzi wakhe sicela kuyingilozi yakhe ukuthi aseboleke yona wenzeke ngendlela afisa ngayo umsebenzi wakhe ukuze ube muhle naphambi kwakhe. Ukwenza kwethu-ke sisuke singazi noma kuhle kuNkulunkulu wethu unyazi, kodwa suke kukwethemba nokufisa nje ukuthi umsebenzi wakhe siwenze ngendlela awufisa ngayo ukuze uncomeke. Entsheni njengoba siphethe isikoshi nje iyona ndlela esigade ngayo abafana sibakhulisa ukuthi babe semgidini baze bakhule bagane bawusina enjobeni. Umsebenzi wonyazi-ke siwubhekile akuwona owethu. Ngiyabonga.